Reka mbasuhuze kandi mbahe n'ikaze kuri The Choice Line TV. Njyewe nitwa Joyce nk'ibisanzwe, ngiye kubagezaho uko mu iburanisha ry'urubanza rwa Ndimbati ku itariki ya 23 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 ryari rihagaze. Uko byagenze rero ndagira ngo ukurikire utege amatwi witonze wumve inkuru y'ukuntu ubushinjacyaha bwareze Ndimbati n'uburyo Ndimbati yireguye. Ku itariki 23 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 nibwo Uwihoreye Jean Bosco benshi bamenyekana Ndimbati kuri uyu nyine wa 23 nyine ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 yitabye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Uburana cyangwa se aburana nyine ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Saa 3 nibwo Ndimbati yagejejwe imbere y'inteko iburanisha mu rubanza rwitabiriwe n'abantu batari bake, kuko hari harimo n'abo basanzwe bakinana muri filime nka Papa Sava ndetse n'izindi. Mu bitabiriye nyine iri buranishwa harimo abo bakinana nyine filime Papa Sava, Niyitegeka Gratien, Samusure n'abandi batandukanye. Mu rubanza ariko kandi hari n'umugore wa Ndimbati. Ubwo yaragejejwe imbere y'inteko iburanisha, ubushinjacyaha bwagaragaje urukiko ko hari impamvu zikenewe cyangwa se zikomeye zituma Ndimbati asabirwa gufungwa by'agateganyo. Muri izi mpamvu umushinjacyaha yagaragaje ko bashingira ku buryo icyaha cyakozwe, ubuhamya bwakorewe icyaha, abatangabuhamya ndetse n'ibyangombwa byavuye mu iperereza ryakozwe. Umushinjacyaha yagaragaje ko tariki 9 Werurwe 2022 aribwo umukobwa witwa Kabahizi ariko benshi batazira Fradance yaregeye ubugenzacyaha abumenyesha ko Ndimbati yamusindishije yarangiza akamusambanya. Ibi ngibi byanamuviriyemo kubyara abana babiri b'impanga. Yavuze ko bombi bamenyaniye mu gipangu uyu mwana w'umukobwa yabagamo. Yakoraga akazi ko mu rugo ahari hacumbitse umusore witwa Valence usanzwe utunganya iby'amafilime cyangwa usanzwe utunganya amashusho ya filime zitandukanye. Nyuma yo kumenyana, umushinjacyaha yagaragaje ko uwakorewe icyaha avuga ko yasabye Ndimbati ko yazamwinjiza mu mwuga wo gukina filime. Umunsi umwe ngo yaravuye cyangwa se umunsi umwe yaramuhamagaye asanga undi yagiye mu kiganiro ku Isango Star amubwira ko aza kumuhamagara. Ibi ni nako byaje kugenda nk'uko mwagiye muburikira mu nkuru zitandukanye nk'uko twagiye tunabibabwira. Yaravuye Nyamirambo amusaba ko bahura, bakomeza urugendo baryo. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko urega yavuze ko mu modoka yasanzemo inzoga yitwa Amarura. Yasanzemo inzoga yitwa Amarura amubeshya ko ari amata avanze na creme. Hanyuma arayanywa azi yuko ari amata, birangira asinze. Nyuma yo gusinda hagaze ibyakurikiyeho kuko yisanze muri logi aryamanye n'uyu mugabo witwa Ndimbati. Hanyuma rero nk'uko umutangabuhamya cyangwa se uwabanaga n'uyu mukobwa Mama Shadia yari umukoresha nyine w'uyu mukobwa yabivuze, mu ijoro ryo kuwa 24 kugeza kuwa 25 Gashyantare 2019 uno mwana ngo ntabwo yaraye mu rugo. Ikindi umushinjacyaha yagaragaje ko nk'ikimenyetso gikomeye ni ifishi y'inkingo uyu mukobwa yafashe akiri umwana, zigaragaza ko yavutse tariki 7 Kamena 2002. Bityo iki gihe bahuriye umwana yari atarageza imyaka y'ubukure. Ndimbati yahawe ijambo maze aragira ati naragambaniwe. Ubwo yari ahawe ijambo rero ngo yiregure, Ndimbati yagaragaje ko ibyamubayeho ari akagambane. Yagaragaje ko kandi atigeze yihakana abana kuko umugore kuva umugore abatwite kugeza bavutse. Yerekana ko n'igihe yafatwaga yari amaze igihe abarererewe mu rugo.
Ndimbati yongeyeho ko ubwo uyu mukobwa yari atwite yifuje no gukuramo inda ariko arabyanga, aramubwira ngo azamufasha uko bishoboka byose. Uyu mugabo wamenyekanye muri sinema nka Ndimbati agaragariza urukiko ukuntu umukobwa yabanje kumusaba miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda kumukodeshereza inzu y'ibihumbi 300 ndetse no kumushakira umukozi usanzwe uzobereye ibintu byo kurera abana. Ibyo we yahamije ko atari ibyo we yabihamije yuko atari kubishobora ndetse anabimenyesha umubyeyi we yuko umubyeyi w'umwana. Uyu mugabo yabwiye urukiko ko yaje gutungurwa no kumva umunyamakuru wa Isimbi amuhamagaye amubwira ko afite inkuru ye, amusaba miliyoni 2, bitaba ibyo inkuru ye ikajya hanze. Ati yaramuhamagaye ansaba yuko afite iyi nkuru yanjye kandi ngomba kumuha miliyoni 2, bitaba ibyo inkuru akayishyira hanze. Ndimbati akayishyira hanze. Ndimbati yavuze ko ibyo nabyo ntabwo yari kubishobora, inkuru isakara hanze ityo. Yagaragaje ko uyu mukobwa yagiye mu itangazamakuru nyuma yo gushukwa n'umunyamakuru wabanje ko yamwijeje yuko inkuru ye nimara kujya hanze azabona amafaranga menshi n'abaterankunga bo hanze bazamufasha. Ndimbati avuga ko atumva ukuntu icyitwa ifishi ishingirwaho n'ubushinjacyaha bukavuga ko ari igaragaza igihe uyu mukobwa yaba yaravukiye, kuko iriho intara, akarere, umurenge, akagari, nyamara mu wa 2002 ubwo yavukaga ibi ntabwo byabagaho. Ikindi Ndimbati yagaragaje ko urukiko nuko ifishe yo kwa muganga igaragaza ko ubwo uyu mukobwa yari amaze kubyara abana be yabandikishijeho cyangwa se yabandikishije ku wundi mugabo witwa Kwizera Jean Claude. Ndimbati yagaragaje ko ifishi yo kwa muganga uyu mukobwa yakoresha amaze kubyara iriho amazina y'abana ariho atandukanye nayo yatanze ubwo yatangaga ikirego. Mbese abana yandikishije ku mafishi ngo amazina yabo bitandukanye n'amazina yatanze ajya gutanga ikirego. Ngayo nguko rero uko urubanza rwa Ndimbati ruhagaze. Hanyuma rero abantu benshi bakomeje kugenda bagira bati Ndimbati, bamwe bati ararengana, abandi bati ni amatakirango ye, abandi bati ni ukuhikura no kuburana bya kigabo. Ariko nk'uko bigaragara Ndimbati yagaragaje yuko abana ntabahakana, arabemera n'ubundi na mbere yuko afungwa yarabafashaga, ndetse n'uyu mukobwa nawe arabizi yuko atigeze ahakana na rimwe yuko yaba yaramuteye inda cyangwa ngo ahakane ko abana atarabe. Nyuma y'uko rero ubushinjacyaha butanze ibimenyetso byose, na mbere y'uko abunganizi b'uyu mugabo wihoreye Jean Bosco Ndimbati bagaragaje yuko umukiriya wabo yaburana ari hanze, cyane yuko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko uyu mukobwa kuko yaba yarabyaranye na Ndimbati. Umugore we nawe yasabye yuko umugabo we yarekurwa akaba umwishingizi we, ndetse kuko ngo Ndimbati ntaho yajya rwose abazabikurikirana kandi bifuza ko yaburana ari hanze. Mu bitabiriye urubanza rero harimo nka Papa Sava nyine, Samusure n'abandi benshi bakinana muri Papa Sava, ndetse n'abandi n'inshuti ze n'abavandimwe. Yewe nitwa JC, uri kuri The Choice Line TV, kora subscribe ndetse ukande share, uduhe comment y'ikintu ubona twakora cyangwa twavugurura. Narindi kukubwira nyine imbere mu rukiko Ndimbati yireguye uyu munyamakuru witwa Sabe. Rero nabonye benshi bakomeje kugenda bamugarukaho bavuga yuko yaba yivanze mu kazi katarake, ikindi kandi yatse ruswa, kandi ruswa yaracitse. Ni ibintu bikomeye cyane. Uyu munyamakuru witwa Sabe ukora ku Isimbi TV ndetse na Ndimbati, aka kanya rero ukaba rugeretse mu rukiko ubwo umwe atanzemo ikindi kirego. Njyewe nitwa JC, reka duhure mu bindi biganiro bikurikira tuza kureba uko ibindi bihagaze. Aba nakubwira rero ngo kora subscribe ndetse uduhe like, uduhe na comment y'ikintu ubona twavugurura. Ibiganiro nakagaruka.